muri abantu beza cyane, murasa neza. Marco, ntabwo nkunda abagabo basa neza. Uyu ni perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump ubwo yakiraga ikipe ya Inter Miami mu ijoro ryakeye muri White House. Ni ikipe isanzwe ikinamo Lionel Messi. Yumvikanye ari gutera urwenya rwinshi. Inyuma hari abakinnyi bakomeye cyane bafite amazina akomeye cyane ku isi na Luis Suarez. Yongeye kubaza imbaga yari iri muri White House ati ninde mukinnyi w'umupira w'amaguru mwiza w'ibihe byose ku isi, Messi cyangwa Pele? Bose bati ni Messi, ni Messi, ni Messi, bari guseka cyane. Donald Trump ati okay, nanjye ndemera ko ariwe rwose. Yasuwe na Inter Miami yegukanye igikombe cya shampiyona umwaka ushize wa 2025 nyuma yo guhabwa impano y'umupira. Ashimira Lionel Messi wahisemo gukinira muri icyo gihugu. Mu kuboza mu mwaka wa 2025 nibwo Inter Miami yatsinze Vancouver Whitecaps ibitego 3-1 mu mukino wa nyuma ya shampiyona ya leta zunze Amerika Major League Soccer. Ikaba ni ya mbere ikipe yari itwaye kuva yashingwa mu mwaka wa 2018. Icyo gihe kandi Lionel Messi yegukanye igihembo cy'umukinnyi mwiza muri uwo mwaka w'imikino. Ibinshuro ya kabiri yegukanye icyo gihembo kuva yagera muri icyo gihugu mu mwaka wa 2023. Perezida Donald Trump yashimiye Messi wahanganye n'igitutu cy'abamushaga intege ariko agakomeza gusinda nk'umukinnyi ufite impano mu mupira w'amaguru. Trump ati Leo, waraje kandi urasinda. Icyo ni ikintu kigoye kugikora kandi kigoye cyane, ntabwo bikunze kubaho. Hari igitutu cyagushyizweho cyane kandi buri wese arabizi. Wari utegerejweho gutsinda kandi ntabwo ari ibya buri wese. Hari ahandi wari kuba waragiye ugahitamo indi kipe muzihari ku isi, ari guhitamo kujya muri Miami. Ntabwo nkurenganya kuko ikirere cyaho ni cyiza cyane. Ndashaka kugushimira kudushyira muri uyu murongo kuko urashyushye kandi ufite imana. Donald Trump yongeyeho ko afite umwana ukunda Messi cyane, amugereranya na Pele wabaye ikirangirire muri ruhago. Ariko nanone nibagirwa kugaragaza ko na Cristiano Ronaldo bahanganye mu mupira w'amaguru, nawe ari umukinnyi w'igitangaza. Lionel Messi nta kintu yigeze avuga muri uyu muhango. Perezida Trump yahinduye umuhango wa politiki avugiramo ibigendanye n'umutekano mu burasirazuba bwo hagati, ibiri kuba muri Venezuela, ahazaza ha Cuba ndetse n'ibiciro. Abandi bakinnyi bakomeye bahuye na Perezida Trump harimo Luis Suarez, Tadeo Allende ndetse na Rodrigo de Paul. These are good-looking people. Marco, I don't like good-looking men. You don't feel so good about yourself standing up here. Good-looking people.